Oreyo yakoze imyitozo myiza cyane, akaba mpamvu ngiye kumanzana kwinjiza gato mu myitozo. Ese byari byifashe bite? Heretse nzinga luvumbu yongera atungura abantu, bishimisha abareyo, abafana barongera bakomera amashyi uyu musore. Ni mu gihe iyi myitozo ibaye iya kabiri ikoranye n'umutoza mushya ikipe ya Rayon niyo mvuga, aho Julia Mete yarari hejuru cyane, ubona ko atangiye kumenyera muri ekipe muri rusange. Mwamwumvishe ku bitangazamakuru bitandukanye avuga ko yishimiye ikipe ya Rayon. Ndetse benshi batunguranye bakora komenti kuri heretse nzinga luvumbu, bakomeje guca ibintu. Gusa umutoza hari ikintu yarebye kiranamutungura, asanga heretse nzinga luvumbu aherutse gutsinda hat-trick mu mukino w'umunsi wa 8 wa shampiyona ikipe ya Rayon igihe itsinda ikipe ya Sunrise ibitego 3-0. Ibi byose byari ibya heretse nzinga luvumbu. Burya yabonye ibi bitego kuntu byari byiza, aravuga ko uyu ari umwe mu bakinnyi bagakwiye kuba bakina muri shampiyona z'i Burayi. Ubwo n'abareyo ubwo bamutemberezwa muri ekipe, yishimiye abafana muri rusange. Ariko nanone ni byinshi byakomeje kugaragara, turaza kwibandaho mu makuru y'imikino agezweho uyu munsi muri weekend. Ese weekend weho rukumva umeze ute? Weho nizere ko umeze neza, kandi Imana ikomeze ibashyigikire. Mwe mwakoze subscribe kugira ngo niba utarayikora nyabuneka kugira ujye ubona amakuru yizewe kandi azira ibihuha, nuko wadushigikira ukanda subscribe ndetse ugakana no kunzogera kuri iyo buto itukura. Tayari bikaba birabaye. Ikipe ya Rayon wamenye ko Rwaka Claude yagizwe umutoza mukuru w'Amavubi y'abagore. Aha urumva ko ari ibindi birumvikana ko mu gihe umwe mu bareyo agize icyabona bigomba kumenyekana. Tumwifuriza ishyane hirwe nawe. Ubundi kuki umupira w'amaguru wo mu Rwanda udatera imbere? Hari ibintu bitandukanye turaza kuganiraho, nicyo kibazo dutangiye kwibaza. Nka Rayon urumva ko kariyo turi buze kwibandaho 5/5, ariko nanone yuko ngomba kumanzana babwira rino tangazo. Ishyira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariryo Ferwafa ryamaze kumenyesha amakipe 8 ko imikino yayo y'umunsi wa 18 yasubitswe kubera igikombe cy'intwari. Mu mpera z'iki cyumweru nibwo umunsi wa 18 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda mu 2023-2024 nibwo yari izakomeza. Ariko gusa hari ekipe zikomeye za mbere karenye zasubikiwe ino mikino. Iyo ni Musanze FC, Rayon, Police FC ndetse APR FC, akaba arizo zitaba zizakina. Birumvikana n'amakipe bizahura bizagorana. Ku rundi ruhande tugiye kongera tubone derby, ndetse urumva ko nimba ari amakipe 4 ari buze gucakirana muri iki gikombe cy'intwari. Iya mbere izahabwa agera kuri miliyoni 3 z'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane ikipe Rayon ikeneye. Ariko gusa nanone nuko giteganyijwe ni finali ikipe ya Rayon ndetse n'ikipe ya APR FC. Ariko nanone nuko byari byitezwe neza ko derby hano mu Rwanda rizaba ya shampiyona hari azashyira iminsi myinshi, ariko bigiye kuza vuba. Gusa iki gikombe cy'intwari nuko baba bakeneye ko abaturage bishima. Birumvikana ko batahuza finali ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya Musanze FC, nawo byabaho. Gusa baba bakeneye abafana, akaba ariyo mpamvu Rayon na APR FC nibyo bihabwa amahirwe. Ubwo yaza ku mwanya wa kabiri yahabwa agera kuri miliyoni 3 z'amanyarwanda, mu gihe yaba yitabiriye kwirigeramo gusa azayegukana agera kuri miliyoni 1 z'amanyarwanda. Urumva ko ari ibindi mu kipe ya Rayon. Urumva ko bazaba bari hejuru cyane. Kubona derby kipe ya APR FC ntabwo iherutse gukoramo, ndetse ubona ko hari ikinyuranyo mu bijyanye n'abakinnyi. Kipe ya Rayon yo
irayoboye n'abakinnyi beza ba hano mu Rwanda. Hari Mitima Isaac, Rwatubye Abdou, akaza Muhire Keve ukina mu ikipe y'igihugu Amavubi akanabanzamo, byo ni urucabana. Ntabwo iyi finale APR FC yayidutwara pe. Hari ibitekerezo abareyo bakomeje baduha, harimo nk'ibi. Iki kivuga ngo ese ni gute waba ukeneye gutwara shampiyona ukazana abakinnyi babiga, ubwo bavugaga Pascal, ukabona ko abatoza batarimo kugenda babaseriye n'ubuyobozi muri rusange. Ubwo ibi bitekerezo byatugezeho ubwo ikipe ya Gasogi United yatsindaga ikipe ya Rayon Sports ibitego 2 ku gitego kimwe cyaheretse Nzinga Luvumbu. Akano mpamvu turi buze no kumugarukaho ku cyotezo abari bakomeje kumutera mu myitozo iri hejuru cyane. Turaza duhita turambura 5 kuri 5. Uyu ni umukunzi wakadasohoka watugejeje iki gitekerezo yibaza ibibazo. Ese ikipe ya Rayon Sports ishaka igikombe cya shampiyona koko? Ese abayobozi bo bariseriye? Dore ko mu bijyanye no kugura n'igurisha wabonaga ko bataguza abakinnyi bari seriye pe. Ariko nanone reka tugaruke ku myitozo yakozwe n'ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo. Ni imyitozo yari iri hejuru cyane. Ni umunsi wari mwiza ku bafana b'iyi ekipe, ni umunsi wari mwiza ku mutoza w'iyi ekipe. Yongera abona ko ikipe ya Rayon Sports nta kabuza ari ekipe yahatanira igikombe cya shampiyona ndetse ikanegukana igikombe. Gusa umuntu waje gutungurana ku mukino bakinnye nk'amakipe abiri babacamo ibice. Ubwo ni ikipe ibizakina ibanzamo ibihuye n'indi kipe isanzwe. Ubwo abakinnyi bafite ubuhanga babashira nko mu ikipe y'abaswa, ubundi bakagenda bahererekanya neza fresh. Ubwo yatsinda indi n'umukinnyi wagaragaje level iri hejuru niwe umutoza ahita afata ko yabanzamo. Ni imyitozo yatangiye bakora akantu kameze nko kwishusha mucaka, bazenguruka ikibuga inshuro 50. Nkuko wabonaga ko abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports fitness yo iri kugenda igaruka. Ndetse icyatunguranye muri iyi myitozo nuko umukinnyi wayo hagati nawe yari yagarutse arimo gukora imyitozo. Ubona ko ari seri yatigeze anagira imvune pe. Ariko iyi ekipe yaje gukina iritse Nzinga Luvumbu mu kibuga hagati harimo wa mukinnyi abari bakunda cyane bita urukuta. Ubwo navuga Aruna Musamajyariwa. Ubundi bakinisha ikipe bayitsinda ibitego 7 ku gitego kimwe. Umva ese byari byifashe bite? Ubwo Tamare bamushize ku ruhande mu kipe ya Luvumbu, ahandi bashira wa muzamu mushya w'ikipe ya Rayon Sports. Ariko habanjemo Hategekimana Bonere kugira ngo nawe amanze kuba yishusha. Ariko we bamutsinze Hategekimana Bonere ibitego 4. Urumva ko ku rundi ruhande iyo ekipe ya Hategekimana Bonere niyo yarimo abakinnyi basa nkaho kugenda bamenyerezwa kuza babanzamo nabo kugira ngo baze bafasha ikipe ya Rayon Sports gukomeza ihatana igikombe cya shampiyona. Heretse Nzinga Luvumbu yabonyemo hat-trick. Ibi bitera amatsiko uyu Julian Mete umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sports kwiga kuri uyu musore Heretse Nzinga Luvumbu. Asanga ni nawe musore mu kipe ya Rayon Sports wa mbere wanafashije iyi kipe mu buryo bukomeye kuba iraho igeze ikabiri ku mwanya wa 4. By'umwihariko anatungurana avuga kuri hat-trick y'uyu musore yatsinze. Avuga ko abariyo bafite umukinnyi mwiza rukumbi hano muri shampiyona mu Rwanda ukomeye cyane. Abonye assist zo abona n'urucabana, penalty n'urucabana ahita ashiraho tick. Urumva ko byari byiza cyane ku rundi ruhande mu kipe ya Rayon Sports. Ngaho nguko rero ni amakuru yaragezweho mu kipe y'igikundiro
Ntiwibagirwe gukora subscribe ni kuri buto itukura kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru y'imikino aba arimo kuvugwa ku mirongo y'imbere agezweho kuri page zidasanzwe tuba twarambuye umunsi ku munsi.